Watukufu wanzani wa heli dao la Tropique FM, la station du soleil. Tosa na salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni. Gari jiondao mjini Singani haruma ze stage za hatu. Leo tarehi 22 ya Avril mwezi na 24. Si humwambianika kuzijo jo kasirini kuzijo tataya studio kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao huno mjini Singani haruma ze studio ikaondo rendolo nize makatiano kariti na teno kartimani maini manga Singani haukaya hawa itajili hanga mvua abo itawa ikawa jibu rihebanu karibu neze siege za hatu amanga siho mchini ili rimwelesheni ze haki za kibinadamu ikaonga roma bianika kozi johu jazz joka sirini kozi jo tataya studio kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadilela dhumurimikeni ze haki za kibinadamu dambengo shabashi na mina madame Ben Sahiba alfamze baba wa Komoro actualité sitinku ya habari za Komoro Amadame Mehdi Kero Badruddin mandishi jimla henda la Tropique FM le grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Alimbaye Bordeaux, grand notable Abdullah Maïcha Marseille, Mama Ilma Paris, Tina Amada Swalihi Paris, Nana Madame Docteur Dada Marseille, Rima Benuka, Ngenyao, Madame Billy de Yarihansibanu Oskole Wenu, ikaoze madaizongizo trop costaud, ili mkemakini, mpartage mission mjoko he hauka, Rima Benuka, Sharibi habanu, ze vacances za hatu, sikari rende rodoshinda na wanu, shasi hanzari onese, usawa no kweli ni amani ne stokiri ne zakiri hosonima ye juzuro kamaria he Komoro ho usawa wa binadamu mifumo rakanio yode mada ya handani johele he makatinda nwayo mifumo rakanio ngasina 2 semaines banu rihimi harme komisaria ya Singani ritekleza makalma ikawa ya kamashkhut mabenuf hukaya ya komisaria ya Singani ya Rwa Lejera la hehambu hata mbajini komisaria ikao ibalo akartujue shatsonga na komisaria ikao niki wa picha la he Komoro osiku ya kaubulwa ionisiwa ukalintivala komisaria ya balia amani komisaria ya balia usawa komisaria ikao ikauonisa sura ya ukangasi harumansi ngasi harumabavu ikao haini mndukana chojo afanye ze acti ikao nizo yeye yanzao Dieu de mihimu ya hatu sisi Tropique FM, la station du soleil. Le 25 avril, Rijabanu Rijari Hundu, Ireman Kondo et commissariat. Ramba Kejakiri, Ngarenda Omio hata mpaka Rijua, Ezalavimu, Eshatsonga Hinrini, le jumba kuu la amani, la balwa, linu zabari Hinrini Garjohum Mekanye Mana. Iyo de mada ya handani ikao irihansi ebakatu ndanu wayo batimane Tropique FM, la station du soleil. Korijo hujaz joka sirini kozijo tataya studio ka dhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe ya enfin asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu yode mada ya kansa ukaya si hanzai amani si hanzai amani ngaromba mguye amani no sawa ne demokrasi afwani ye mada ya bidinga zo tekeleza ukaho mfubo wa hoando ikao wapani ya manotable waje hari walave mji wa Singani sendongo kazi jakiri kazi nahukire mala rizamba we makatinda nwayo la Tropique FM, la station du soleil korijo shangaya korijo shindari shangazi ye amangarioni sao hena mnani yode made ya bidi warate baadhi ya manotable wa helejera la ihambu warate ngwajo urate yode mada ya bidi tosa na salamu ngarinjia uharuma le pumba kula hensi la uhusuye amani no salama na huonesa kasisi Tropique FM karija hana mbaba hanu runongo uone sawi karija honi sambaba hanu runongo uone sawa na toa biyambi wa ufujar zo mutlak Tropique FM ngari amini usisi haini mnungu jojo tekeleza zeno wekao ndize wana masula ngardo koreje wa Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu wa haki haini mahala rjo paro tayari ngarjo henda heze personality za shahu ohimilia ohimilia mahala balo msajaja ohimilia mbaba hanu balo fujari sindasi la Tropique FM uksimila ya utimalizia hele dao la Tropique FM fatuze sisi ze personalite za hatu ni amani no salama na mrenge wakomori watukufu kao nyi hudunge matangazo ya hele dao la Tropique FM la station du soleil. Le 25 le 24 la home mars bajiri tendwa ikao shibiri hauziro baadhi ya wanazijana baadhi ya waume washe kwa jaridhiwa wafanya zitelwa wakahufanya ndongo za hao ikao kwa janika wandu ukaya waji milki ukangarendo rafanye rizie uftu ya mwanadamu ikao hatsaha shawakana masharti ya hao wahomji wa singani ukabarewa voti ze voti hizo kazi jamkini heli ya lazimu yemri ya toze na ticha waoni saukaya hazitoa naye nrabo kweli Tropique FM ngaramba weza chiri zibiri nai zibiri ndo Allahu a'lam ngaroni sawa elinyi kaudoriwe makati ndani wale ngoibenzeke wafanyiha front mazakanziro okanga sina daula ngasina security gabo zamenye amma bano ripashili yawe makati yanu dezahusuye polisi komisaria ya hansizi wale bavula hele jera tukufu la yambu no wakazi wa hemiji ya yambu no wakazi wa hemba chini no wakomor mratio jahanja shungani mawaru hahibi mratio nja hao dhulumu mwananya mratifanye act pia ngarjo dore jeiva usiku hiyo le 24 mars wajia wanazijana ikao kartu amini kartuani kabambu haruma le daho la he komisaria iliyo singani ikao watitafsiri ukaila polisi ya singani watitafsiri baila ti polisi ya singani wafanya akti nziro wa menace owandu ikao madhamana ma officier wakaho harume komisaria hiyo komisaria hiyo isababishwa irema nkondo wandu watinzia wenzao Tropique FM kartukubali shetendo aisho rikahushijua wasikwa leo inu oui rikahusijua wasikwa leo inu ukarima bianu kako zijo ukasirini ko zijo utsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimike nize haki za kibinadamu wanjia ho komisaria harumaye komisaria ya hambu ikao ngejihunda usingani watongese komisaria yo ibala warende nai thumma warende nai ngari akwize ukazendo gozibiri nai yo madaya hana wataha waba mandane ndaonao yo kejahus haukaya ekisharia sha polisi wawandu wa hehifa oui de gardien wahelebavu oui de gardien wahenti oui de gardien wahemiji oui de gardien wahomji yabo wanazijana ikao wasingani wajitia harume polisi hiyo wataabisha ya polisi daula ya hatu warende naye ikasababu ngamjuhuisia iko sequence ijo parehania emakati yangu au kakarjala ya ferini ye chef ikao do ya kaharume komisaria hiyo hafanya rapport za menace za fanyisho dauni hunu hafanya rapport habeshea et directeur de la sûreté ikao et directeur de la sûreté si mwende oskole wenu ngamumuhishimu mtukufu hanrenge hola honi hahe ngambesholo marhaba do za handani hokubali huka mimtangazaji ni shulihani hao na amani ni juwao o salama ikao gamkozo hombali haniho wahe komisaria yo njuwe sheitendo ikao do shabira
hanila hiki rifanya dakika 20 ndogo bili na mtsahazo samaha doza hadani wakati mzubia hanikubalia ya bilia anonese zajiri hanonise mashikitifu ya waswili hosonima ekomisaria bandi ya rapport bandi ya zitendwa ikao o madhamana wa polisi wakabo akahanza wabitiziwa hawa wahi wajisiziwa ukaya wafanyilwa menas watinzia ni wana zijana ikao wasingani wakautukiwa na rongo ama uende hor ngabjozamba hahotuvwa hakalinsidaho la uladhimu linjilwa lifanyiliwa acte hamanizo kari tukubali Tropic FM la station du soleil ya rapport ifanywa e consequences ndio emakatiano ngasi hamanga rjendao lebavu gari nguba hizo helianzao gari ngwendo helianzao o akazi ngwa nshiu hanamna ikao hauziro vejiri acte kasda mkini hadhamana ndobi eujokonda waswili nazi acte za kawira hamaleba vulinu ranguye miji ranguye miraya ranguye magari rangu wandu wahe leka o wakazi wakahuwa swili harunga ekomisaria yakaujionda singani ilatia singani wenda wefanya mashtaka ikawa huo amani yukanti wausulishiwa wahunikiwa mipaka ye mwana akatwenda shioni yeho ambilwa ngamjobe habari amani yoshinda ipari hani habanu ngewa josi yaho mahakama hao wafanya procedure zinwaji wasiho kapitali mituje yabo wakati ngedwe wasudi hadaraja ngari laaniwe shekendo ikawa shajiri le 24 mars yaho wanazijana ikawa singani wakaufanya utukifu hao honjia hoda honihunu karitukubali sisi Tropic FM ili watie msajaja ili watabisho wandu wakabano waka wanuma gardien inde hifadhi ya hatu et rapport ifanywa ibeshewa ya daula le directeur de la sûreté haizia hamula nguoneswe namna hiyo rangu wa usiku e raporo hiyo yafanywa tukufu wanzani mdungawe matangazo ya daula Tropic FM la station du soleil kabati dhamana wa mji kabati dhamana wa ani wabavu kabati mduk itoka uyonsi pia ya waswili haruma ye haki no usalama yenda yaone madhamana wa police nationale ya hatu ukaya rijari onane rimonisenuka ze acti zibiri nai rijari tahe sulu rijari tahe samaha rijari onise ukatide namnainu hautukif amma wadaza wabaki harme malaho maha wafaume wa mchikwezi watukufu wanzani holiho dezenya tija ndoniso holiho de mawasili anaikaunga minayo holiho dezengawe ni endao hosonima ya daula hosonima madhamana ya polisi inu okama zoibulwa haukia ya inde gardien eke komisaria ndio yabo abo risahilishiha kabana ukamsajaja kabana uka wii harumale bavu basi madhamana mji makadri mji sababisha uno mji nenti hususa ndo mjini sengani ngamlindwa one daula nekaka mja waswili ngamfanyo nai nekaka mja waswili ngabo hukuma za hanyu leo sizi Paris ngamzambo banu ha demokrasi amzambo banu he namna ya he porto ani umlango wa budo ngamzambo banu he personalite utangazaji ukaya karina uhimili ya msajaja haruma yenti ya hambu hao fatuzi haruma yentinu haurione watu wanzo afanye rogo ikao kazi na uhusu zimenye amani no salama ngari johu zamba banu integral kozi johu jaz johu kasirini ko johu tataya sojo kavair ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shwari hau hadile la dhumuri mikenize haki za kibinadamu leo mfumraru tarehe 22 ya Avril tosa na salam ngamrudin rejei kama dhamana ya homji mtukufu wa Singani actuellement kamtina chef shanga mangali wao ne daula lativala ila komisaria
ngama ngali wao nayi ngamlindo wao nanyi ngamdohundana na sanction haini maana msingani wono e video hii ompango watu haini maana wahele bavu na amini makalma na bao bano yaonese madhamana wahomji wasigani wazee watukufu wa hatu ukaya wende wakati ngebidi waesheleziziwa haraka haupesi watapilie e komisaria ya hele jera la hehambu wasili mbajini watapilie e mbaba gardie wa he amani wa hele jera linu baeka kwa jazifanya kwa tima konsidere haruma e daula wa mji uo kabana hubira ndongo vanu hata zishiliwa harumo mji ne daula na udhamana de namna hii kwa jenda ngwa shili yao sisi Tropic FM ngaramba wakati de namna hii kabati chef sisi Tropic FM ngaramba wakati de namna hii kamjondana na hatari na sanction kao ngejo kwa sababu irabe lebavu irabe wa mji haraka ngebidiu komisaria ni ibulo mdaza ngamwangaliao wawadaza ngamwangaliao ni abenge watukufu wa kazi mdugo na tangazo ya hele dawa la Tropic FM riamini ukasisi ze experience za hatu za husu mawasiliano ba riamini ukanga jula wa duniani kesubidi ribale nrabo na hunyanganya na haki zindizo lazima rudozana mrujo risababisha na ndongombi izo zahe na Mwenyezi Mungu wala karna uzuba haruma jebana abadan bro wazee wa Singani watukufu anza ni faume za Singani rangu wafomana mji ngamu mrogozoni banu mrogozeo wazee plus vite possible mfanye delegation mrohe haraka mwende mahala ladhimu hauke komisaria ila ibulwa ne Komoro ibulwa ne lejera la hambu ibalwa hasibabu wana wahunu mjini wanjia hoda huniho wakaanza wafanye zitendo ikao kazi jaka ulolana mwelewe hukaya amani inu muhimu mwelewe kallo jumba la ladhimu lisurveye wakazi ni amani na usalama mwelewe watukufu wanzani rangu wafoma na mji rangu wafoma mji ngamangali wao hankwa enamna inu ne parme ni wakati ka ujabira nguo shat oliho de mahadisi na ya jushilia uskale wenu na honde madhamana wahid ani de madhamana wahid security na wauzisa muone video natoa mifumora kanio warimika masharti yao warone sauka karja kansi sha ngabo picha bikao ngalivumi yao harume hadisi ino soni mumji ngabo picha ko kartulo lana yabo ikawajibu nimebanu neshelezizie rangu madhamana ikao do aladhimu waone kalinsi jumba na uso ransi wajao na mimi sina ubaya hadisi ino nafasi watukufu wanzani na mpartage emission iwasui madayo hisa garinjao haruma madavidi li gugunyi hashakal jati ya bwa Komoro haukabaadhi ya ma grand notable riheshimu hizi adabu za hatu ni hishma wa hele jera la hambu za sababishe aktino uyo hele 24 mars wataka bambonzi wanzao Singani hundana na sanction konesewa
kana ukiri karna ukiri kesjakiri zi alama gamjo zitoba wajitatanya watatanyiwa wenda usembio hizo jana wakashuhuli wa mjini mijwaizi hambu sururi na mdu akahuliha singani wa hundana ni invitation rasmi yumi la nati keja kaula di morwari yao wende tosa na salam anyo uruba usiha uruba weneza baka tahtima hum jidi zahajula hambu sururi yakawone science hum farkana dunia na depite mzamano Sheikh wahatu mguga tu mrehemu raire masilam Said Nasr yuka hudumlu anensi singani wa invitewa jana mfumbili tarehe 21 yabo mzinga utihembeo njaba kwa naenda mbio shanga josubutiri mhakikisheni bano Tropic FM kaya malabe alakana ukiri ekenga boko zao borabe namna hiyo garjosa haukanga bo janibu ya miji baadhi ya wazee watukufu wa hemiji ya hambu wamba warende umzinga utihembebo umzinga utihembebo umzinga ngojoko utihembebo ukamkini kwa nauzia tasawara shangarambao za jiri jana wakamori wanji wapoze la vani za hao yode madea vidira sarai hansi wapoze la vani za hao ngizo haruma tajera za saya zisazi olo za sangizo bwetani kabati twama emakati rizamba ikomor kabati la vani ya hulo yemlimaji ngena ham ngena huzni hatangabo waranti ya mazamba hao ya husu ya lavani idawla waranti ya khadisinu na mkomor litumolahahe linamnayo garinjiao haruma diveri ya bidi watukufu wanzaki ngasina mwahabanu mtukufu son excellence bana waziri Humedi Msaidi wapare hani hamaji mjini antrum mjwaizi uhea emajiao mwede mnya ani mwenyao no mnyabua ikao mingoni mwa wanadamu washuliana neze projet wabalie majiao le directeur wa environnement son excellence Elamine ngasina takriban mwamba wana Desembre 2023 emajiao ngamjo ya distribuer haruma lechera la hambu emajiao katina talafa emajiao kajauzisiwa emajiao katiba vuni emajiao ya katudhukurula haruma ze barnamaji kao dozendeleo na nyinyi de mahamba wanyi watukufu wa daula ya hatu mwamba Desembre ngamjo kaza shato mbili nzima mjoezi nzima ngajo ka centre yeneze maji harume hambu ya juma panga ngari mlinda oni ni wakati makaza usahubiri zinde za emergence rezilindao watukufu wanza wakati ujaya bonge bidiu mronesi ni wakati muonese wakazi wahele jerauka maji ala kweli haukama bavana simwa zonizo ye porte parole wahid daula waziri wahele di mano ulozo tsunga zinyama bwana Humedi Msaidi yaonesa wakati ubiri garinjao haruma diveri ya raru ili rikatishe mpango watu ikao si hamba ngenyao ngar aminiu harume ezi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hukaya entre ye vice-président bwana Idi Nadham son excellence entre bwana wazir wahe edifan délégué de la défense son excellence Belu ngabo tofauti ya hizi ngabo tofauti zedeze kweli wa Komori mrangali yao wamba chini wa Komori na muamini hukaya délégué de la défense
mzee wa hatu belu hatrase tras harumale jera nano mji wa fumbuni hahansi alama nguhonsi ngudu kwedi banu upande wa hepare karna ujo hudiwa za ukaya rikau yenshi haujiro mtswangu ha bambao hata wasili mbajini haja ngari tosawe mbabinu shazi alama maona hata ukaipare ibali hata hambu yihisa bana delege de la défense haizia hende haya ndisa fumbuni hujilia hunu yode mahala ze hazizi sizao na muamini uka ngabo tofauti na zikombe na digi ya zitaharmu mji azaliwa na rambe bezenjema ikazi jao soni mwa mwanadamu ya hansiwa haruma daula na rikubali ukaya makamu rais idi nadhamu haruma ima Hamid Sanu ya votewa daina mtukufu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kajahansi kajafanya hazi ya madeila kabati ani njaba kajafanya rogo wa na dunia ngam amini ukakeja jokiri ke kajafanya trust shazi alama za daula inu wasonima délégué de la défense mzee wa hatu belu hajibiza wakazi nana wakazi wa mji wa fumbuni ngwao nao ngari wanao ukahakika Mwenyezi Mungu ngabo alama ya hezi ya fakhamata rais Colonel Azali Athmani hom dunga no daenae ahansi picha nguhonti mapicha hosonima omji azaliwa nana lebavu horwawa epareni yaboka na hudba sana ukaya ngi wandu walo harba ze daula za hatu adoni sena mnaenu vake wandu wezamba kabaja kambata kambata asi umoni sani le jera lambu watukufanzani ukale pesi lambu lo lihana mifano jana prefecture ngabo ze posto ngabo mwenje wakati mwinji yabo babiri madepite yabo baba mzee wa hatu mrehemlo Sheikh Abdurrahman aparmo mjimtukufu wa Mitsuje Abdul Aziz ngwajo umhifadhi mzee wa hatu wao pia wa jana mapicha harmaleba fulambulini bahe pesi la hambu hajahadu nzanya njaba Colonel Azali Athmani katina ay pare inu dekina ipare inu dekina na inu panku haukaya sirumia 15 minutes moroni ujabana haba hali mraka ufanya zile razidi iyopa ya borsi hibie ze hasana kaudo zifanywa wanu wakati raka iziziwa usauhisa utukufu mdunga matangazo ya hele daula Tropic FM gamrejei mresume izo ikawa ndizo zani hansi banu madambili e madai handani tionise namna inukaya le 24 mars 2024 ze frontman kaudo zafanya singani baadhi ya wanazijana wasigani wanjia harume komisaria ya hambu wanjia harume komisaria ya hambu wasili mbajini washangaza hao wafanya akti kao kartuzi kubali isababisha komisaria inu ibalwa isababisha amani ani itawa haukaya linjumba la bulu abo kirasmi linjumba la ani linjumba ikao rikahulanza hautahai amani no salama ridungu rimonisani video ya handani ukangara nzuri juu sababu usikale wenu rinjia haruma ya daula na dhamana wa security harila hiki rimheshimu son excellence yarirenga ikao karjata harandevu na minga muhushukurio bana directeur de la sûreté homrengo hangu ni muzise mana hindrini hanonesa ukaya zendongo kazjabira ndo zendongo zibiri haujiro haukaya linsi juba la ujilwa ni waru walisankadi hawanze wafanye wakaanza wanje wafanya ndo wetoti ndio rapport ili waswidi kabla yayo bandi hataije honde haba kwa jao na dhamana wa mji kwa jao na dhamana wa bavu hususan ndo mji wa Singani ngoni sawa hukaya kasuangali wa hadito jema watu sisi Tropic FM ngaraba ukaya tide namna hiyo rowanjia harmale daho wawewa warende nai rowaze watukufu ikawa ladhimu wende watahe haukawa ndo salama zinde ze kweli ndogo teti ndiyo abo ngarjo ujimunda ndo jila jamfi ekale daho linkaliti haukali ka usahalishi handogo zinji za husu amani no salama mru kaja kaujua handa yafanya zitendwa haukamndo akaurie komisaria ya kaya yabo yakana madhamana wahe police national
wakauhifadhi wakazi rowapashia we magari uendao hemyindu abo wazee wanu riwarongoza kwa utukufu ukaya ngamangali wao ne parnei na mjuhe vite possible nananyiwa wadunga wakazi anikaramba do wakazi ndani wananyasi wafona mji mwesheleziziane makadri mlio abo haruma irimu hiyo mweshelezizio wazee wa hatu mjuhe komisaria yo wallahi titundu zihisa ngabajoka ndogo ikao gajo sababisha zitie rabsha haruma enti ya sababu komisaria yo kejabulwa hauka nyinyi ngewa hama muhimilia ndogo ikao dozajiri pia ngwamangali yao ni namna hili batiyo jandogo za saya za uhusu amani haonga maondo mata ndogo haruma daula polisi ndio jamlimato haukawo wakati wa mangali yaoni uliyonganya mtangazaji kao ngutundo ya tahe amani utaho ya njie ya uzise tiwo wona na mina ya mtukufu halahiki oskolewa inu hadonise namna inu hamashikitifu vangu mimi tihala ukaya si njema ngebidi uzinogozo mzidunge hena mna lazima hata komisaria inu ibulwa madea bidi titekeleza ula mzinga ukaanza ufanyiliwa mji wa Singani ukawa hundane na malave mutlaki kaujakiri kazina ukiri wailalika mwana marebel amadan to sana salam gardoho nana wakati wa saya to sa na salam